guys. Hi ba na? Ano, abot na live ka, bro. Yago. Hi, girl ham. Ano? French fries. Hi. Jig. Mango. Wow. Mango float na yun. Pares lang ka mo, be? Oo. Strawberry na. Strawberry? Oo. Jo! Beans! Uy, sorry na. Dalaga namon. Lapit na magitin. Ano, sarap? Ate? Ay, video. Sayang to pizza. Ha? Wala na may pizza. Sinuno yun na yan. Nadiin namin na yung may dela na isa. Ari. Sino, Jo? Jo, ano po, Jo? Hi, bye-bye. Puno. Direct tayo ngayon sa swimming pool. So, picture-picture lang tayo doon. Ayan, picture pa sila. Ay, nasa bala. Sana off! Hi, Bani! Hi! Busog? Yearbook ya. Guys, andito tayo ngayon dito sa Lantaw Marbel, sa Mountain Lodge nila. Ayan, so meron sila ditong check-in. Ayan. And then, meron din silang pool. Ayan. Hello, wow, dagdag po. Cute ne. Ne, hi ka ne. Hi, may pinsan. Wow. Be. Chichu? Shichu? Be, dari be, oh, picture ito. Hi, bebe. Be, picture ko dito, be, oh. Lain mo. Okay, go. Ne, dito ni oh, namin ni oh. Dire niya. Sa ibang pa. Laki ng cactus. Then, Tawag ko na namin. okay ko.